ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. uyu ni wa mwanya tubakigura kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'ingingo ziba zidasanzwe ziba zagiye zisohoka mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye. Hashize amasaha tubagejejeho inkuru y'incamugongo kuri Senegal, aho Senegal hasohotse itangazo ryemezwa na CAF ko yambuwe igikombe yatwaye Maroc. By'umwihariko rero Senegal nayo ikimara kubona rino tangazo ubaka kanya tuvugana yahise ijurira. Byanditswe ko Senegal rero idakozwa ibyo kwamburwa igikombe cya Afurika. Ese ubundi ikibazo ni ikihe? Senegal yajuririye ivuga iki? Ese kubera iki ikirego yo igiye gutanga ni ikihe? Ishyirahamwe rya ruhago muri Senegal FSF rikaba ryateye utwatsi umwanzuro w'akanama gashinzwe ubujurire mpuzamashyirahamwe ya ruhago muri Afurika CAF, aho rero rino tangazo rya CAF rivuga ko Senegal igomba kwamburwa igikombe cya Afurika kigahabwa ikipe y'igihugu ya Maroc. Senegal nayo rero ikaba yavuze ko mu by'ukuri igiye kujurira ku buryo bwihuse cyane ndetse kandi mu maguru mashya. Ese Senegal yanditse ibaruwa yakomeje kugenda igarukaho n'abasesenguzi mu bya ruhago muri siporo mpuzamahanga. Ese Senegal yanditse iki byose turaje tuberambure muri amakuru yacu mwibutsa ko nimba rwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro mu Rwanda wa YouTube channel mutakora subscribe rwose reba hasi ukane subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Seremo muzani ko nitwa mbaye ikaze n'umujye kure kugira ngo turebere hamwe ibaruwa ndende yanditswe n'ikipe y'igihugu ya Senegal, aho yajuririye kino kirego cyangwa se urumwanzuro wa CAF wo kwambura ikipe y'igihugu ya Senegal igikombe cya Afurika kigahabwa ikipe y'igihugu ya Maroc. Mu rukere rero rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Werurwe 2026 nibwo FSF yashyize hanze itangazo risubiza irya CAF nyuma yo gusuzuma umwanzuro w'ibyabaye ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cya 2025. Uyu mwanzuro ukaba wagiraga uti: akanama gashinzwe ubujurire muri CAF gashingiye ku ngingo ya 84 y'amategeko y'igikombe cya Afurika AFCON kemeza ko ikipe y'igihugu ya Senegal iterwa mpaga mu mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cya 2025 muri Maroc ibitego 3-0 by'ishyirahamwe rya ruhago muri Maroc FRMF. FSF muri Senegal nayo rikaba yasubije rero ivuga ko igiye kwitabaza urukiko rwa siporo ku isi CAS cyangwa se TASI kugira ngo nayo mu by'ukuri irenganurwe ku karengane irimo irakorerwa, kuko ngo isanga uyu mwanzuro wafashwe na CAF utanyuze mu mucyo ndetse kandi ko ubogamiye ku ikipe y'igihugu ya Maroc. Umva rero ibaruwa Senegal yanditse. Senegal rero yavuze igira cyangwa se FSF akanama gashinzwe ubujurire karabwakiriye, ariko mu by'ukuri ntago kigeze gakurikiza amategeko agendanye no kumva uruhande ruregwa. Ubwo ni Senegal yanditse ibyo ngibyo ku ruhande rwayo, ikomeza igira iti: hanyuma rero kuvuga ko ikipe y'igihugu ya Senegal yishe ingingo ya 82 ndetse n'ingingo ya 84 mu mategeko y'igikombe cya Afurika, ibyo ngibyo bibogamiye ku ruhande rumwe. Nyuma yuko rero FS nayo isohe iryo tangazo, ubwo ndavuga ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Senegal isohe iryo tangazo, ibyo ngibyo byatumye CAF nayo itera mpaga Senegal ku neza ya Maroc. By'umwihariko rero ishyirahamwe rya ruhago naryo muri Senegal rikaba rivuga ko risanga ibyo ngibyo bitanyuze mu mucyo ndetse kandi ngo bitabaho ndetse kandi ngo bitanakunda ko uno mwanzuro wakwemerwa. Ayo ni amagambo yavuzwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal FS. By'umwihariko rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal naryo rikaba ryavuze ko rigiye kujurira mu rukiko rukuru rwa siporo ku isi CAS cyangwa se TASI ruherereye Ruwasane. By'umwihariko rero FSF, ubwo ndavuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal, rikaba ryabwiye kandi ko abakunzi b'umupira w'amaguru muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange ko izakomeza kubamenyesha uko ikirego cyayo kirimo kiragenda, hanyuma igaharanira ubutabera muri siporo. By'umwihariko rero ibindi byemejwe n'akanama gashinzwe ubujurire usibye kwambura Senegal igikombe cya Afurika nuko Ismail Saliba wahagaritswe imikino 3 akanacibwa amande y'amafaranga agera ku bihumbi 100 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo nasaga miliyoni 145 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bihano nabyo rero bikaba byakuweho, ariko aza guhanwa kudakina indi mikino 2 ya CAF harimo umwe usubitse. Maroc rero nayo ikaba yari yaraciwe amafaranga agera ku bihumbi 15 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo nayo yasaga miliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda, kubera rero ko abafana bayo bakoresheje urumuri batunga mu maso y'abakiriya
y'abakinnyi ba Senegal muri uwo mukino nayo rero ikaba yagabanyirijwe bayica ibihumbi 10 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FRMF rero ikaba nayo yari yaraciwe ibihumbi 200 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hafi miliyoni 291 z'amafaranga y'u Rwanda kubera imyitwarire idakwiye yaranze abana batoragoraga imipira ku kibuga. Ubwo rero uno mukino wabaga uruhanganishije ikipe y'igihugu ya Senegal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc, ariko nayo yo gucibwa ibihumbi 200 by'amadolari ikaba yagabanyirijwe icibwa ibihumbi 50 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihumbi rero 100 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda yari yaraciwe kubera imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe y'igihugu yayo ndetse n'abatoza bagiye mu cyumba cya VAR kubangamira abasifuzi, ndetse kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri ngo bikaba bihabanye n'ingingo ya 82 ndetse na 83 mu itegeko ngengamyitwarire kafu igenderaho, by'umwihariko rero bikaba byagumyeho. By'umwihariko mwibutsa ko nimba rwo mbere warugeze kuri no muyoboro w'YouTube channel mu Rwanda, nimba utakora subscribe rero hasi ukande subscribe ndetse kandi bikwiye ukazagira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Cyera mumuza niko nitwa andi makuru agezweho nk'aya ngaya mu masaha ari imbere.